Tanaman ini nenek bolang. Wis tak gawakne plastik gedine polok renek piye iki. Aduh. Satu. Enggak ada. Dua. Aduh. Tiga. Empat. Aduh. Lima. Rusak. Banyak baik. Banyak. Men singai bibit men melu mangan. Siapa ke bibitnya? Kae ngono adoh. Mama Sela. Turahan ngene Mas Eko. Hah? Mbok anu. Kok dicipit iki? Ya iya. Ngene dekno. Ora jadi bibitnya kowe. Ora. Ngapa lah? Kok bakal jadi bibitnya juga jadi kutil. Bibite ya wis dicepne lah iki. Ora nuwekne lah bingung ngapa sih? Ya enggak apa-apa kan kene. Dedek. Ya ucap ya kok. Apa nih? Dicekek. Duwe omah. Aku dua dicek kae ngono.